sampai gereng ulisun mikiri gedang sopo sak durung dipangan cudot timbang urung nganggo nyedot dipedhot godhong sawi enake ora ban klopo ati iki kaya kang riko gedang raja sanggara diperedeli dong sing percaya bener Hatur semanuwun Cak Nur Yakin R datangnya dari Boseng Deres Mail supir Boseng Deres Cak selamat peluncur Sumber Wetan Eko Maula Sumber Wetan matur nuwun terima kasih Cak Marsudi datangnya dari Bulu Kandang Ferry Rawan matur nuwun terima kasih Ngasih Manita Rejoriwan Pak Senali Tegalsari Martono Fiska Lambang Kuning kemudian M Sodikin Laweyan Sunarto Yoga Haryono Putra Liono Pak Adi Lenggono Putra Kemamang yang sudah tampil di pagelaran Abah Halim